جماعة بخير بن كاكا حسن هو برام بناوی خدای گەورە و میهرەبان بەڕێزان هەموو لایەکتان بەخێر بێن وەکو ئێوە ئاگادارن و لە ڕێگای ئێوە شەوەڕای گشتی ئاگادارە چەند ڕۆژێکە بە شانازی و بە دڵخۆشیەوە شاندی ئیمرالی لە هەولێرن و دوێنێ کۆبوونەوەیان لەگەڵ جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی هەبوو و ئەو ڕۆژ کۆبوونەوەیان لەگەڵ بەڕێز سەرۆکی هەرێمی کوردستان کاک نەچیروان بارزانی هەبوو. شاندی ئیمرالی پێکهاتوون لە نوێنەرانی چەند پارت و لایەنێکی سیاسی و ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمانی تورکیا و هەروەها هەردوو پارێزەرانی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە دیدار و کۆبوونەوەکانیان گوێ ڕایگەیاندنی سڵاو و ڕێزی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان بە جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی و هەروەها سەرۆکی هەرێمی کوردستان جگە لە گەیاندنی سڵاو و ڕێز پەیامی تایبەتی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلانیان بە جەنابی سەرۆک و هەروەها بە سەرۆکی هەرێمی کوردستان گەیاند. ئێمە وێڕای بە گەرمی بەخێرهاتنیان ئومێدی سەرکەوتن و مۆفەقیەتیان لە بۆ دەخوازین بە تاکید هەرێمی کوردستان دەربارەی پرۆسەی ئاشتی لە ڕابردوودا ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە و پشتیوانی لە پرۆسەی ئاشتی دەکات و ئومێد دەکەین شاندەکە دوای گەڕانەوەیان هەنگاوەکانی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا باشتر و چاکتر بەرەو پێشەوە بچیتن. ئێستاش ئەو شاندە خۆشەویستە لێرەن لە بۆ باسکردن لە تەواوی ئامانجی سەردانەکەیان و گەیاندنی پەیامی خۆیان لە ڕێگای ئێوەوە لە بۆ ڕایگشتی دووبارە بە گەرمی بە خێراتنیان دەکەین و ئومێدی مۆفەقیەت و سەرکەوتنیان لە بۆ دەخوازین. ئینشاڵڵا هاتنی ئەو شاندە لە بۆ هەرێمی کوردستان و دەستپێکردنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا و هەروەها جێبەجێبوونی هاتنە ئارەی پرۆسەی ئاشتی بە خێر و خۆشی لە بۆ گەلانی تورکیا و لە بۆ خەڵکی کوردستان ئامانجەکانی تەحقیق بکاتن. ئێمە بە شانازیەوە چەند ڕۆژە لە خزمەتیاندا بووین. ئومێد دەکەین کاتێکی بەسوود وە خۆشیان لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان بەسەر بردێ. دووبارە لەگەڵ بەخێراتنیان تەمەنای مۆفەقیەتیان لە بۆ دەخوازین. ئێستاش کاک کەسکین بە ناوی هەموو شاندەکە پەیامی خۆی لە ڕێگای ئێوەوە لە بۆ ڕای گشتی ڕادەگەیەنیتن کەرەم کەسێدە. زۆر سپاس. چاپەمەنیا هێژە ئەم سەرناوی شاندەیە خۆ و بدڵداری و برێزداری سلااو دەکەن. سەریدا ئەم سپاسیا خۆ ji بۆ والیە هەولێرێ ڕێزدار ئومید خۆشناو دەکەن کۆژبەر و شاندەیە وی دوو ڕۆژە عەلاقەیەکی بلند و مەزن شاندەیە ئەمە پێشوازی کرد و ئەم ئیرۆژی لە قۆناغاوی لە هەمبەری وە بێ داخویانیە ددن. بەلێ ئەم دوو ڕۆژە لە کوردستانێنە لە هەولێرێنە دۆ هەڤدیتنا me bi Serok Mesûd Barzanî ra çêbû hevdîtinekî ku hêvî û bendewariya gelê Kurd gelekî lê hebû. Saetek û 45 deqe me sohbetekî wek di nav biratiyê da wek dildarî bi dilxweşî û bi kêfxweşî me vê sohbetê kir. Di şandeya me Sılav û hezkirinê Rêzdar Öcalan bo Serok Mesûd Barzanî û peyamê wî ji bo proseya çareseriyê û aşîtiyê me nîqaş kir. Îro jî li gel Serokê Herêma Kurdistanê Rêzdar Nêçîrvan Barzanî me hevdîtin kir. Bi heman mijarê da hem silavên Birêz Öcalan û hem ji aliyekî din ve jî ji bo pêşketina proseya çareseriyê û aşîtiyê Birêz Öcalan gelekî qedrekî bilind û mezin dide fikrê Serok Mesûd Barzanî û Serokê Herêma Kurdistan Rêzdar Nêçîrvan Barzanî. Di hevdîtinê me da
me behsa pêşeroja Kurda kir ji bo milletê Kurd ji bo gelê Kurd proseya çareseriyê û aşîtiyê ve çawa pêş bikeve rol û rista hemî aktörên Kurdan hizbên Kurdan ji bo pêşketina proseya çareseriyê gelek çawa be derfet û îmkan çêbû ku me di hevdîtina van dîdara da nîqaş kir. Hêviya gelê Kurd û gelê rojhilata navîn heye ku meseleya pirsgirêka Kurd li ser bingeha çareseriyê, li ser bingeha demokrasiyê hiqûqê li Tirkiye û li hemî welat were çareserkirin. Çareserkirina pirsgirêka Kurd li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê wê bandora xwe ya bi pozîtîv bi erênî li başûr çar aliyê welat û rojhilata navîn bike ji ber ku pirsgirêka Kurd bûye pirsgirêka heremî û navnetewî. Hemî hêzên cîhanê yên heremê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd nîqaş dikin, diaxivin. Lê ev ê ku rola herî ya mezin ji bo proseya pêşketina çareseriyê bilîze û rola xwe di vî da bibîne aktorên Kurdan e. Ji ber vê Rêzdar Öcalan ji bo proseya pêşketina çareseriyê bi înisiyatîfekî mezin bi hemî derfet û zor û zehmet da dixwaze meseleya Kurd li ser şer û pêvçûnê derxîne li ser bingeha demokrasiyê, hiqûqê û naskirina mahfên gelên Kurd pêş bixîne û çareserî li ser vî saz bike. Ev sazkirin, ev nexşerê, ev rê wê dilgengeşî û aloziya rojhilata navîn ku îro bi hemî awayî tê qewmandin û aloziyekî mezin li rojhilata navîn heye ji bo milletên Kurd, ji bo milletên rojhilata navîn hemî milletên bindest û serdest yên herî baş yên herî selamet pêşxistina proseya çareserî aşîtiye ye. Ji ber vê di ser van nîqaşa da, ser van mijara da Serok Mesûd Barzanî bi piştgiriyekî mezin ji bo pêşketina proseya çareseriyê pêşketina xwe ji şandeya me ra û piştgiriya xwe, piştevaniya xwe ji şandeya me ra parve kir. Em gelek bi kêfxweşî û bi dilxweşî em dikarin ji gelê xwe ra ji gelê rojhilata navîn yê cîhanê ra parve bikin ku îro em du roj li Kurdistanê li Hewlêrê em du hevdîtinên gelek mihîm me kir. Her du encamên dîdarên me, hevdîtinên me gelek baş derbas bû. Ev encamên van hevdîtinan ne tenê ji bo pêşeroja milletên gelên Kurd wê ji bo pêşeroja rojhilata navîn, milletên rojhilata navîn jî li ser bingeha aşîtî, demokrasî û hiqûqê wê pêş bikeve. Hêviya me ew e em dixwazin ji gelê rojhilata navîn ra ji gelê me ra viya jî parve bikin. Yên di hemî di van alozî û gengeşiya da yên ku me bi hêsanî, bi xweşî, dilxweşî û hêvî û bendewariya milletê me gelê me ew e ku ev mesele li ser bingeha temela azadiyê, aşîtiyê û wekeviyê çareser bibe. Hemî aktorên Kurdan, hemî saziyên rêxistin hizb helwestekî gelekî xweş in, helwestekî netewî, kurdewarî, Kurdistanî û li ser bingeha aşîtî û azadiyê piştevaniya vê proseyê dikin. Şandeya me îro hevdîtinên xwe, dîdarên xwe li Hewlêrê bi dawî dikin. Em ê derbasê Silêmaniyê bibin. Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan Birêz Bafil Talebanî û cîgirê Serokê Herêma Kurdistanê Kubat Talebanî re em ê dîdarê li dar bixin. Şandeya me piştî van hevdîtina wê derbarê encamên hevdîtinê da li Tirkiye wexta derbasê Tirkiye bû wê bi nivîskî di encamên van hevdîtina da ji raya giştî ra parve bike. Di dawî da li ser navê şandeya me em her hevdîtinên Hewlêrê
سەرۆک مەسعود بارزانی و سەرۆک نێچیروان بارزانی ئەم gelekî bi kêfxweş bûn em dikarin ji gelê xwe re ji gelê rojhilata navîn re mizgîniyekî xêrê ji bo pêşketina proseya çareseriyê û aşîtiyê ji gelê xwe re bidin em dikarin di hevdîtinê xwe de di dîdariyê xwe de ji we re ji raya giştî re van tişta parve bikin gelekî spas gelek spas خێراتر وابزانم هەموو شتێک بە تەفاسیل گوترا پرسیار ناوێتن ها بەخێر بێت